Kuyo hotiri mundu ni endaga guthia gikura agikuraga kahora kuraga pore very good na kiuria kiria mundu uragia atiriri yes haria ndiri niho ndirari rastia muthenya to uyu oko ni ukinyukitie kinya rimwe ri ukauga inshallah maundu ni mathiete wega oko ndu haria urari irari you are doing all right yes ona ni wongeire nduku imwe ucio ni ukongerera ingi riu o mundu ni endaga guthia gieka atia nyambataga ikinya gwa ikinya atwanari uhoro uria mundu anjagia urugi woka woku Nairobi thitofu sana yes so Nairobi na kundu koingi environment yogiakia ngo asa ne thitofu kana tomakara kontu ngiorio ndo moitu haria twanjirie ri tungionia ha gwakia ngo tungiario sa ugatua kiria tufece twaku ugatungania hau ninge guku Nairobi tiri raithi by the way was shocked it is very expensive to buy firewood in Nairobi ndirakwira rumwe Nairobi ri yes anshiro no ngihura mathabu ri ngocigoro gukira makara very true yes in fact godaiguire kuria kwa macani yes ni cithia kwendio kou you see here andu mendagia guku Nairobi na niguo wira wao yes iria andu mena maruga magira gukundu kou they are very expensive riu ya muthuri wendagia haria mihango ngocia ngirire ukinyita au ni tunini na nwe rugongo ni guthie kunango na uragia pini cirathire ku athire ngo na ucio wangu ni mwaine ihata nyina wao ni tugirite no sponsor wibo etagwo nina urio haria no urendia ngo we need to promote these businesses urio rokoine asa rokwasa rokone mini nyingi rokone gocina kindu kingi riu andu makianjagia na kameko gathitofu kameko wacha kugathiri kindu gitagwo tabletop kahora kwanja kau ni gatuma mundu akungwire mutwarire muno ketha mwakwambia gateretia gibiriti one wakambia kona mwaki wathiruka tugasi tu ithu ndauga ri tumeko riu twiri yes ukaigirira riu metha-ini yes ito tabletop yes kahuthaira riu kameko yes mauma hau he andu hangi riu andu mehenaja ukagura riu ni uku upgrade one ugure riu riko rina oven ugakira riu nie one ririanagiria geki na thukuma wera wako ni ku bake cake biscuit ono ukaigira YouTube wona tabarira cio rugi urore mundu reu atiriri coriander done oria chef chicken wings done saute done ukamenya wewe raini reu red paprika done yes put in oven for half an hour wait done time for testing done sire gwe ruga atia wirigiyo ati uri kana ukagwa ubu the menu ni pork ribs you will be grilling them in the oven oh my goodness oven yo mundu amiguraga how oven ri hajeka thito ya thani ri utahuthaira ndakwira kana indo ingi ta tucuma ugaikia ku yes no na riu waru no aga ha guita o mari ukarigo baking idea ya thire ku hindi ubi ukigura wauga riu nginyo gathondeka timetable Wednesday with wheat biscuits cookies tucieta cookies yes Sunday to ya kuduri wina time yes gihura guori gaikia keki oven yes na Sunday abere ya morire doreka maboke ya keri black forest yes iwegi fruit cake vanilla essence karuta kuria kiria recipes ukaruta kuria yes ugathi ugu online YouTube ukagugwa 2 cups of 3 cups of 2 egg white yes egg white ndagora wagura nyamu iyo ri medito maguraga okay ihuria the first 2 weeks okay ihuria ugathi gugu ukarora haria sponge 2 tablespoonfuls baking soda yes sugar flour done mix to a fine paste done wait for a few minutes whisk again done gaikia tiomudo ni token aya Rĩu nĩ ahĩa
token ciathira kauga ndirekirite matano by the way igucagia mwaki the baker himself kana herself yeki yaku akihia takamba agaturika haha iguru ta volcano ri othia korwo token ukona yakwira 0.81 we thamba geki hau riu no ambe kugura kiria token ni ingi ni wambe uretima we thamba kuruga keki hau ugura nduka-ini kuma ndio kana geta oka half cake nginya wakamena ndo naba kwa YouTube makia put in oven for 2 hours done okay kamera wata token 2 hours for heaven's sake kundre kiri thana na ka 15 irameria token ya matano ri takoro box mathaa meri hau ni hore gukinya handu wakora nginya wahingura oven iyo ri gukombuka kigurumuki tondu ni hariganire it's very relatable yes na muthikiririo no twira ngiko wanagura ni ubikaga kana urora ati gukuga done today we are making vanilla cookies ingredients done okay kia ko bake ri token yaku ikoragwo done